hina na ebo wesu obi de wakọ pum akobo wesu osofo bi de wakọ pum akobo wesu o se mene osofo Reverend Kodwo Boakye pastor ba ko amewo Canada na odi enko punu mu ayemfa James Town echi ho e no ko bo ni nsuo na so odi mo ko mama waka papa no onyanya minipa Reverend Kodwo Boakye wa bon professor bebre de wa papa mama wata ande munya be fa Kristo nso a na wo tumi wo bone so enti wo ne bone ni asem enti bone aka se koye bone a so ntumi ye yes and why ye nso a onya ho kwan if you don't obey them they will obey you wow eba se ko bodwama no won to an bodwama na edwama no be respect na ko bodwama na edwama no obe control wow Before we are akova eba ye fidie kese yi so dwumadi a wo behwe yi wo betimi ahwe ewo too much GH and na say Afric media ni mi no nyina wo betimi ahwe dwumadi ewo ho na ebusia yankasa yenua bema yenimbrichi abo man Ghana pa yenua bema ye Christian atwutwazam abrantie kopie mutaki akyese etwe kese esi wo hwane ho atimi aka akyese ayare ko sema mo man Ghana inyanka no wo hwe won nusianom business anakyese yi won pie nyina na busuafo na dofo no nyina kyese yeso abre na ne na watwempo yenyandiye yebedi na ye March 4th na ensemu a asofo ewo mai mu bi ekeka de kyese eso kye kuroi ebi mo say Christian achu enye say wo be ye papa ene do be kwa heaven it is said ye Ghana for ye ka say oh we die na ye be hwe asem wo ya ba ye so wo hwe we suku wo ye we say to be kwa heaven no asofo bi no mo say on kwa heaven if you say wa ye rasta ei ekroi mu enya asem ketwa asofo no eso say de obi adwen kire no enti ne ya be piem e wo ye prophet Abednego nchen ya kyese ye be je ono so adwen kire e de afa ho de asofo no mu bi kan so eye no kre ana say nye no kre abusua ba mi twa musima na ye nkɔ ne ho ye ni nkomo sisia beba Isaac Nana Obiri Yeboa Enterprise ye Isaac Nana Obiri Yeboa Enterprise nkwan na betumi ama nkundwa papa ti say dia mesisu Isaac Nana Obiri Yeboa nkwan na betumi ama wo nkundwa ene ni wardrobe ne dining ne bar ene ni dressing mirror e wo man we mu ane bo no e da fo na beto nkundwa Isaac Nana Obiri Yeboa na service ka o dia frɛ no ma na egu screen so no abusia betwa me ho aba me da se so nya brina da je na otwa me yenko ma odifo akwaba daddy hello ye mo akwaba ye na mo ho to say ye ho ye e de radiase yo daddy yo na me be bisa we aka be bisa we die na kan hyeda hu hia po se ke be bisa fi say emra Christian atwu na on ma bonti say we free mu na ye ba wo ha wo ka se we free mu no Ghana fo bi mu di watempa ye enso ba na ye no kre onu ma se mu ye ho enti ene ye sa be bisa we bi we de sere wa fa che ye asofo bi num bi say Christian atwu on ko heaven enye papa ya wo ye enti na rasta na wa ye no kra disqualify no from heaven daddy and some we ye no kra na yo everybody nyankopon ye da wase asemo be bi side anka hu nia because was atemu no ye mpentem wu aten na ye nja oni nyina ma everybody nti ye stress everybody ma abrante no be papa entra so be ko heaven no on ko heaven no e everybody asem nti anka ye ndwen ye ho what you say ye ndwen ye ho na ni asofo ne ka no say ye den yo na mom ni aminim ni say according to it right here to rebia esrade ye na abeto eye srade eye srade was so friend eye no want to di eye srade na say nam wo ho srade anwago te srade eye kase ebi nsi wo Canada wow srade eye enti na chese eye adom bi kra na adomom say ye aba if say eye srade eye na wo gusuka enti ehwo asaw ehwo agbaja ehwo nam enkwan ministers so enkrofo be fa ho ayeye enkrofo be fa ho nyampra enkrofo be fa ho nya girlfriend enkrofo be fa ho aware enti na wo atu ne din e wo sunsun mu e ba be pie say eye srade eye abrante ne so say otofu wu ade na bo ne so onugu so dwe ne ho na se se ruade gu so hwe ampa wa ya doi bebre emofra no kwa gusu di awere ho enso na eye srade
eye nti yesre se obi anya abotre na dwene ho amen amen daddy tisrade ye no asofofo no mo so ababo nti abeka se won ko heaven no mo so sade ni bi no mo tafe na na amen amen anka we nye nyamesem yeah amen amen nemum repent sakra ne said then twu hu finia entie ho na awurade nimnimba 2 Timothy chapter 2 verse 19 say awurade nimnimba enti obi obo awurade din ontwe ne hu finia entie ho o so for nankasa o se dey tentrehu shawoto na ko fejaso wa so for nankasa tentrehu munum tentrehu asawa kote e shawoto na o ko fejaso pai no bebo say awurade hu yemobo na watwe ho afi ne entie ho wo sa temu no okuta na ketua ba odobi adwuma be fa jam na tetero ne shawoto a efi ase hyewo efa se tetero ne shawoto a wo ko fa jam ma e fa le start amen and there sofo asem na nkasa eye hu osofo bia nguso ndwe ne hu osofo bia ndwe ne hu na ne ekosese eye hu because me hu say ya chewiase mu miensa nyenu no obonsam wa fadeda ba ko na kan eye asofo afa wiase aboso obonsam afa awiase nyenu afa aboso na ne aka ne asofo no eno obonsam otake wom wow and osofo mbia njira hoyo no ankoye enanu no waka jeso menhwe ye na kasa bebre ene nsamunti ene ebufonti Mose na nitu akena so antu ayede anko ti asofo no be very very careful mankasa ebi so koma me ti na mate na mehu ene me de ho dance o go hwe baabi o hwe soro kakra wa hwe fem o hwe fem kakra wa hwe soro na hwe na wo so yede fa kwan ne so enhwe benkum enhwe nifa hwe Kristo na ko di wiase echi ko di nsam bia ehu hia echi wakasa nti asemo da ho ne de yesre atwo busuafo no nso a bebre akoye kuo ko twantoma na o se ntoma no kwa na wo choro atu ene ni foto ebo ho egegere hwesia onu bre a wa bre no so ati no de ma busuafo ene nkrofo achedi no kra so bi mo won nyandi amuna wani musa daddy wo start ko twantoma no cho achu Christian achu pokete achu krokoto agu ntoma no mu na okosa gbegbegbe egegege ondwe ne ho so be sakra atwe ne ho afire bone mu na wanu ne ho na wasakra na temuda no agane ba okuta ne dade na ketua enye no ho na nipa adwene srade nam eye die benim so won fambra ha ebin so won fan ko ha afi adane apede kakas no ehwa ye den ma na nye so be sakra na adwene se atu no ko heaven o ko hefa efa ho dweno ho se yenu be yo esini yenu ye yo strade ye hey ese wo mo fe no mo ko printi atu ne kote wo ko pe dua eso asawa na asawa no ho aturo atu wo ho na wodi ye ntoma ni na atu e printi eno no odwe ne daachi atu ntoma no mu so pe ska nwo ya ena ministers ni so beko empemfo beko we se mekoboa we se mekoyebi dweno ho enti umfa atu asem emfa ense friji na onyame asem no ya famra se eno an edi bebusa so na ya kofa onyame asem no amen daddy ya fa atwukra asem ne tonchen ya so obi eye adoye e wasase su a owu a wakatwa bi e wosrana yo everybody is said that was one will say enye adibia na eye empaibo enye yare biara enye biribiara na we solve it by empaibo ade a mebe hu the mystery of what give you no say
Enkrofo betumi ye bone a onyame tumi somo bi bekum wom naka wom ma ayisafo no na onyame so ato bi nsem se behwe sa ayisa nkwada no wido so nipa no oye owi no onyame na ma wokum no ono no be yobi no obehwe ende adoye a oye no onyame na ma wokoye adoye no ndo ma oye adoye na wo so wa adwuma ode bai ni ya adoye wa ye wi ya ka ni onyame dia. What you say? Enti enye adoy enye de ko heaven. Enye o papa ena odi be ko heaven. Ne ye say Kristo a waji nedi. Wa fa ne say o kraje nkwa. Na wetie na asem. Na o ye ne a onu pe. Na onu so osane na osane dama bi a o say akwapa no kwafo mo ni adwuma. E say adwuma o de ma on why then? Why? And just say, moi, every day, ye say, sayadi, ye can't sem, will dim was a moon film. Moi, muya, entia. Then, tin what else say, yen, why are the fuffalo? I say, they that do the will of God. Will of God, and it's over for Christus, so cried him. When for Christus, so cried him, what you made them? What you summon? If say and there to say someone and on Yakupon home. What's your home? Oh no, wa home. And to wa home say wako wom, wako sum. Okay. And to for Christ so cried when you able super wako sumun, what for sumun abahaimu. And this on your many penny say yes to say I am coming to do the will of God. The will of God is to take Jesus Christ as your personal Lord and Savior. And yes, what the who boy for ye, or boy for the who boy for the no, o kum wiase, o kum biara, o we, o wun, wobona send you, o wun, on the end we. What judging on the end, what judging? Tio, what the yes who appointed pilot, a ye judging on the end, quay. Ena wo ball no kumfo no obabewu no oni ye nyina na ede ewi osore nso oni ye na ede asore enti me Yesu ewu me ni Yesu asore enti my spirit is in Christ in heaven sitting on the right hand of God enti me wu asore de down so I'm not going to die again. Okay, but that is so I shall not die but live and declare the words of the Lord. Enti no for Yesu Christ so cry jemkwa. But you are now a righteous person. You live forever. What you say? But I said that I will question way now. If you are me refi. Now what Kasano was say? Yakupon ball we are saying no dance no. What you mean? You. The whom me also chase will woo ye. Yes. And no course soon. Yes. Yakupon the course soon. Yes. Oh, to me on the idea. Enter me so you never be shra. I will not shra. Okay. When Yakupon be do me or no do me. And the rest in Montias it cease from everything, all that is doing, it cease. Stop! Stop means full stop. Stop means somebody who has died. I think I yes to be we. So the rest of the 7th day and only the death of Jesus Christ. Oh, okay. Okay. You can't say now so nyame or jena home. A home and no ma yes by be woo. Yes, a home is stopped from all that is doing. And whatsoever stopped from all that is dead person. Okay. Or me, the rest, it's our rest in their death. And from those days, it's no more God is working. It's death that is working. Death. And the death or your spirit or your buffalo or your tummy or your nipa Onyame bo ase no oguso boni na obo ya den so na stop there. A spirit, a body without spirit is dead. Okay. Into God the rest, God died. God died. There's a certain thing of God that dies. Okay. Viribi wo hwa ogu manyame. Entero se yeti asa yeti manyame yewu manyakopo. Nteni na Yesu ba be wu manyame. Eno san sorry. To se me utumi se me de me nkwato. Me utumi se me sai de efa. There's no resting again.
Yes, because Mantia sent we wa clear Mantia sent say pa no bi so wo ho because papa asem no okay. Yes. And he lives now forever. Okay. Because they say rest in it just say baby you doing oja bibia or stop pu finya oye bia and then that's the resting. And then on the 7th day we don't do anything. Nipa me wukura onye papa on the 7th day. Well, that day na Yesu Onyankopon Onyankopon rested there. Jesus died. It is that therefore na Yesu obewu. It is let just say ahumye bia ni homa yen biem. Ebewu ahumye bia ni onto onya fa Yesu Kristo na. So gu na there's no Sabbath. Because Jesus did not give us a Sabbath. Okay. Yes, one man Sabbath. Okay. Onyame na the Sabbath by. But Jesus did not give us Sabbath. But Jesus rather give us eternal life. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him should not perish, but have eternal life. So Jesus did not give us the Sabbath. He gave us eternal life. So when for Jesus Christ so only when we Sabbath mu aba eternal life. When we rest in him, when we won, when we sum aba him. And then yes to and yes Sabbath, but it is rather eternal life. Da enkwa. It's yen wo to kwanta ya ide ya pai. Enti I don't know still you. Because still na you. Mo still na you. The flesh will go to the flesh. The flesh and the blood cannot inherit the kingdom of God. Okay, to wa kra no dey believe on. Yes, because okra no so no okra no kra to make heaven. To the end of heaven. Yo, fufuru no ene ba she okra no. Ukra no se fufuru be ba. New body be ba fa okra no. Okay. This old body e be free ho e be ka soul no. And a soul no so entume nko. And the new body, the new body, the eternal life, and no any be wura okra into way okra no ba be she body fufuru. Na dem be ko heaven. Eti say ye na kopia mo heaven me hu po se wunie, usu hu se po se mini. Because we have changed. O se ye be se no awo se Yesu Kristo nyame ba no ba ye ne no be se. Tema eno na Yesu ne Peter ne John ko popo no so ai beri katoli enda rabasadori aiki. Holy Father na de fisuru sa shu efede Peter oh sorry wo huhumu anya Mose ni anya Peter ni anya Elijah ni na Yesu aye ni nam no wa ye fite and say Yesu mehu uboa me nko ba biara Elijah over 1,000 years no ono dira ho no mohwe Mose Yesu ye beka ya messing ye bese no say Yesu Kristo onyame ba no ba ye ne no bese tamo won be fa me no sa de ne ba me so fit efe me who said we free ho my ye fit Pastor now one sa one nine way I'm no more a human flesh. I'm not a flesh again. I'm a spirit. You become a spirit, so we have spirit. And through before Jesus Christ so kraje kwa sa body no sa tade no ene ye de show the body wey dey ewu and the body wey be ko na be sha the soul. The soul cannot go to heaven on its own. Nevertheless, blood and flesh cannot enter into the kingdom of heaven. And then we have to give you another body. And that is the armor of God. Nipa fufuru beba abeshaw. Unhu we bio. Me hu inti masisa enti we ni de kata so. Me wo different spirit within me. Ami hu no metene ne kasa. Okay. What you say? I don't know but some years so ye ama onipa abeye Ghsst. And to one say a deep way up and easy for you to know. Yeah. What? Yes, because we have say papa is you yent to be will be yes but you be about still nipa 1 year. Papa for almost no you because the flesh have to go to the flesh. Flesh obes obedidi one aware aye biribiara because honam we oware aha na obeware into one ware wa ha so ware ho spirit eni honam eni akono onti
so common so yare onwu. Wow. Enti way odidi onumunsu and Yesu can man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Abra yetiasi enye duane nkuto na obedi ese onya spirit ne nka ho. As we did na onumunsu. What I say. But in the world that is come, we are going to be like the angels. We are not angels. We are not spirits. We are living soul that has spirit, soul, and the body. And the didi yanumunsu and to what shall have numadro didi. Nyame adom na kwa mbiemo waware wawo. Unya dembia wesibi. Unya kabia wadembi. Unya benkwa ya wedibi. Amen. Amen. Honam fufuro body fufuro wade ba no ndidi. Ti se wan fili wa ha, un fili bi. Unya hwe wo ho. Was unya unti, that's why that's how God is. And unya kwada, unya openye, unyare yare bi eni ho ebe ka ho. Hwe ni ebe ye honam ye o ya. To say whether they change na honam ye o ya no. You have no the power of the law, which are the elements of this world. Have no power over you. Or soon do. Oh, we are bored because we are nico. Oh, Ankasa, oh, come be out to be shiny. Me who, near me who near Mati. May I be fremico? Namakoshe, a baby will come into me. How Jesus Christ is coming, me. Wow. Say Christo Beba and send your Beban, me. Wow. May I be friendly to me who something is called Mohammed, Omekan, Kasa Mohammed, me. I go to the spirit and learn theosophy. Theosophy is the teachings of the angels. No, nyame chere abofo. Abofo be fa kono ma so akọ chere. Yo enti ye wo ne onyame a chere abofo. Enti ye wo abofo school. Ana ye wo ne onyame aka chere onipa. Onyame aka chere onipa nse onyame chere abofo na abofo abe chere nipa. Enti ye wo ne onyame ni onipa ka. Ana ye wo ne onyame ni abofo ka. What I say? And we go the spirit of theosophy, the school of the what? The angels. And the angels want the picture and the casa. What I say? To the picture and the casa we are. Never the wasama angels na abechrew the meaning of the picture. Was also there who nyama obehu dua obehu say una who say yes but unnim de kode and this okobuso obi e wonnim da ya say very good and the yenso no just yes anya fi ho no asaba anse na kire nipa and the nipa great and the eka kire spiritual thing and the Ezekiel onyame be fa no kwa bisa say dompe be nyankwa no say urade una nim and yes o kire no kwa ya funu nipa wewu oye de also oye obetia sorry eti abofo obetimi a kire wo kra say we say a obi ewu obetore wo be ye obesore so very good say no na me dey adwan to be ba bibi na wo ma me beku ase me ba me hu because me ma wo me no gira ho so wonim se me no wo ma me kasa wo be hu se me no gira ho na obeku mu no wonim se me ne kasa Yesu Kristo ko to Lazarus na Lazarus e wuda ho enkrofo se wawu o na so no oguja ho no ne Lazarus kasa no so Lazarus o wuye e no go so na de be odin wa bon Satan so na Lazarus jira ni nchen and no we no so mo na mo se Lazarus mo nko mo bien fi no so Lazarus da the same. This is so no na no ne kasa to sama so ni go back to the body no. Okay and then they were saying as wow ebusan for me so say wo so no what you move your be nyama bebre hu wow daddy we e question ba kwa busa na kofa we nyina be yo ai now obi so e ka say yo Christian atu onko na dey example was say onko heaven because of the rasta wa yenti and then the tattoo about tattoo daddy. So be a rasta, is in the heaven. Amen. And I mentioned the feast, when we talk of the feast of the Lord. Onyamene se say ne name running na oyema Israel ma. Israel ma and Israel sum. Onya ko wura Israel ma nem. Okoye omo sum a na sa mra ne chichiro. Tattoo ni sa nyama ni ya obema nso ba de ni na for Israelites. Oh, okay. Wow.
Wow, Daddy, wait a controversial topic. Wow. It's for the Israelites. Not for the Ghanaians, not for the Americans, not for the British. British, they worship their Britannica. They can dress and do whatever they want. Automation basket, and I'm almost a British fashion. And fashion. It is their culture. So there are some certain things in the Bible. It's the culture of the people of Israel, not the culture of the people of Italians. And the Italians have their culture, the culture. But now, the culture that has overcome every culture is the doctrine of Christ. The doctrine of Christ is greater than the doctrine or the culture of the Israelites. Love thy neighbor as thyself. That's the greatest. Wow. Throw all that you have and come and follow me. Nicodemus called Yeshua. What shall I do to inherit the kingdom of God? I say, do you know the law? I say, yes. That shall not serve any other God. That shall not do so. Say, yes. And what again? Also, you. Have you loved thy neighbor as thyself? He say, yes. Therefore, all that you have, throw it away and come and follow me. It is easier for a camel to enter into the yoke of a needle than a rich man to enter into the kingdom of God. Now ye subambia tattoo then now ye na touchne. Adibia o ye bia enye papa ne den touchne na be family Yesu asembia edimechi asa. So if you come to Christianity and if you are a true Christian, tattoo ni nyama enye wa kolompo say ye. Okay, that's that tattoo no some nyama na. Yes, enye God of Israel no. Na ni nje eye wiase niama so obo sam niama na di obi wo ho a wo tattoo bi o trust scripture bi e dey to no say be ya wo kwaboni mu a wo hwe a wo kai na wo twene ho enye advisable. Really? Okay. And just say the doctrine of Christ surpasses all. If the true Christianity I want for Jesus Christ say o kra je nkwa o be for person stop. O ka chere Israel for say mo chiro be for mo nkumu no. If say no onu Israel nyame o chimbaye. When you say Baye Yadepa, but now British for Wodel. Not talking that we Edel. Now other countries Wodel once wope. Babylon no more Baye. But the God of Israel no chi. And this is saying no, and then near Yabenyano Christo no anu a den say. Near Mrana Wodema Israel for no. And two number fa adom na ene no kware na. Edwamai kunsun papa mu akayo niama dada biara ubribia eboa eyo se eno na ebe ma wanya sika ama utume ahode akogigi nduro ni nyina eye huhu the vanity of vanities and the striving after win to le nyina achine na fa asembia no wo da o how obre amane long suffering so when you na obeka na spend 5 million 2 million na de ka when you jai na fa se scan fe didi obi be pe wa anya wani achika enye pancake na wabo no we no bo nsem ma Yesu Daddy Eda usa for him say daddy me na ode me because sad ye no ntine ebebre so wa ya onya kunu onya yire ena de no nso no onya fa Kristo kese a enye ne obeye no ene be mo onyame ado enye ne obeye no ebe mo onyame apewasem all is vanity and the vanities because I didn't crowd the kawano no e bia na efipo ase ye yakopu no mu ye aba ye ne mama atakasa I was say mental kan na nkofo bebre wo a oye na adwuma o sewom ntimi nja no nsewo adina odi ye nyina the fashion atade bi hokura ukoto a e so oboso pa because una ho say atade na se ho but spirit wo boutique bebre one boutique na ngasa no o de tumi abese ho 3 niamo oton onya fiponum 4 on nipa ho niama eneye enti wa obeto ahyepe adista spirit ma befo akọ enti wo fa Kristo se okra je nkwa na opese ohunto na ye nokware a tatu hu hia etiribo hu hia ema niama hu hia but hu hia but eno nkyere se eno so betimi ase hu heaven ho kwan there be but eno hawo wankasa but enya wo heavy ho kwan enya wo ni nya mentam ho ase se bia hawo hawa e bia tumi a ono oye tattoo no okay why you lucky no be foul no wura mu a ono ma nko heaven okay
because on heaven to unko obe how enti na ya nke be ya enye kra ye wo ne be how asasi so but said ya sofo bi ka say wo yes a e no kire say unko heaven wo ye rasta within you fukra unko heaven ya de no no enye sa ase kire ni say sa honhom no bobu awa honhom no unko heaven enti ono so ne ade a oya na ni je ho na oye enti ebetwe no ebetrate no na owura wa wonso unko heaven wonso obeyiwe free heaven enti na Yesu Kristo fresh ya for Matthew 10:1 also ma wontumi wa honhombone so enti ko ka sempa ne wia tutu free wo muso and when he has gone to the 12 disciples he gave them power something against unclean spirits na be ni tattoo no ebi ni beye no ebi ni agobone ebi ni nyama basabasa na awo ye no enti ye kasam ni wia ye kire o say ade wo ye enye emboa no say den enye no na be si wo heaven kwai dem mum huhum adi akire to be si wo heaven kwai okay enti na ware o ware a huhum bone eye adwaman no o ma wo heaven ko no Emma mesi ukwa ware mo ko nkodo bi na ko badwaman mo na ono so efise ono adwaman eni soro na wakonya yare na wawu nti heaven yewu efi eni heaven beye entumi nko heaven enti na sofo na so preaching ma abefo e wo campo e wo asoro no mu say won sakra because beye entumi nko na beye ni wo so ade a obeye a unko heaven eno na obeye sa minimum before we bra me no mo share also for me to me jamo ye dia hye me nsa ma no moja ma awe nam enti me to me nko na wo se me jamo a mewu eso wo be fa Kristo se ne kra je kwa ho wow ota so dem okwa so emeko asore kese no abefo wow na se say no want to be ye hu fi na mfini so a hu fi so one on to me nko and ade a ono beye a wo nso ntumi ko obeya no ye obeye enti na se hina na ama no kwa no anko heaven wa mo na no so nte se beye wo so ntumi ko heaven se beye ni jawa ubetuma ko na beye ni da bia ono so ma ko we na ko se ya de a to onjao ye mu ana de be fa so wu nti uwu ana ko efa o ba bi ono so ko go beye no enko heaven na ko efa Bronsam je ko jem enti baby okono do kwa no mfa nko odo be ko enti se wan ye beye na se onu so o ma wo ye e say wa tro se o ye boni a wa ye akwa ma boni you have become a servant to sin. When you sin you become a servant to sin, so the sin controls you and takes you wherever it is. And the works of the devil is and the wages of sin is death. Boni o ye boni na aketi otua oni so ye de o kumu and wonya be fa Kristo nso a na wo tumi wo boni so enti wo ne boni ni asem enti boni aka se kwaye boni a so ntumi ye yes and why ye nso a onya ho kwan if you don't obey them they will obey you. wow e ba se ko bodwaman won to an bodwaman adwaman be respect you na ko bodwaman na adwaman no obe control. wow into like obo how what them na bibi hye ne se pie ene obi nkoda but mi hye ne ho so won koye very good bon sa fe continuously na efri ni mu efri on bound champion so to be control because yes kra be for kon ho bon sam kon ho ko so ne hwe enti went to me di Jesus so yesu di ne so oja yesu ko na oja na ko oja ne ko enti ade ne hye so na why ye pe na ye de efri okọ until further time. Wow and abusuan we dey ye pass ye nyina ye betimi ahye ye ho so oboni mu ye ti wona bibi na eboni a etimi hye ye ho so oboni na kasa be free ye. Wow na daddy the last question am dey man dey so ye mama parts na nagrada wakobon na ye ne church members su wakobon wo su wo epum eni ebebusa se epo de mi hu bi da si ebo obi asu wo pum eno no eye yo Awurade Yesu da was ye nkasa bebre if say o say as man thinks so he becomes na wo pe no wonye na me de menim say epo na ode wo akoma wan fa wo Nyankopon one oni Kristo two
onyame su bi ani ne so 3 ngosra woni so no wiase ngosra ebinu so wa anointing na nkokro na wanya adom mame part adom enye yenkopon wiase adom enti wo mo ko bo won su ni na odun akoma po yey wa ton mo soul the spirit the soul the body wo mo bibia amansuo no okay enti daddy aya asofofo account so mo ko bonkofo esuwo eye river stream mu ya de adom so de omuja boso na yo na then yeah 1 who need Holy Spirit 2 you cannot command the sea the water the river ye ko bo su na ye yi nsuo no firi mu ni aya frɛ na papa na ba ye de na hye onyamensa na Satan cannot kasa Satan obi okuda won fi 2022 nsuo bi so mfiri mu nko enti ne etine na owo na do mu ko man enti se wa to ben tu na mfiri mu a so de ne ko man wo me ne mo bi a wo bo na su ofre me fi America osofo anajo me dai no o ka se me yempa bo me dai na me hu se me wopum na mi wopum no efe mame no eba mame fefefe eno wa ye cage bi eno so hanime trabia enti cage no mentumi mpie ma ya mentumi mpie enti ne me hu se obi aba ho shatare fita mame so ye omso hu se we na ena efe de ema otumi gate epie ena so ampa ofre no ka we so ewrade hina na ebo wesu obi de wakọ pum akobo wesu osofo bi de wakọ pum akobo wesu ose mene osofo Reverend Kodwo Boakye pastor ba ko amewo Canada na odienko epunumu emfa Jamestown wachi ho ena okobo ni nsuo na so odum ko mama waka papa no onyanya menipa Reverend Kodwo Boakye wa bon professor bebrede wo ma papa mama wata daddy nkofo bebrede ko Reverend Kodwo Boakye bo won so nya odum ma mama wata yes afa mama ne frɛ kan na mesuma pe na mama ne bai the queen of the sea also for na ha me na papa na de ne bre me na mafa na wie na mama ne nyama nya asɛm also for no wo eye abuchi me na make kire also to be the $5,000 $10,000 eba Kodwo Boakye ho afa du bebi na ohun sɛ ade na oye ni na enye papa no na osati so twel hu papa ne bo ni bia Kodwo Boakye bo ni bia ni nyama nya asɛm ne ofrem wo me phone so cast asem ni na ma me so test so de on frem bi o and then to Kodwo Boakye wa bon crofo bebre dua and mama part o ko nsulu ma o bo dua wow asofo bebre do ko bo so o bo dua and then the church member say am po say ye nim yo ena na no Awurade ese menya abotre na nwan no eyesa me so mediate a mabubọ mu em so Awurade mebu nipa no ba transa no jira ho sorry afa ha no yese o ka sem tire na onte ena ba ne so de amame aba ne so se memfa mbo ena me ko bo nso a menyasem oh o tia nipa mebre pe refele wa ye basa because when ya entiatia and entiatia if fie any area ko school ye entiani pa o fie ye entiani pa o school ye entiani pa wa sorry them and to fie a okwefa okwadwuma no de enyi no fie dwuma mu a odekwefa awadiem enti ba ko hye obema bi a o don o ka hwe ne o ka bi a ontiasia o se jimi bata koda akoma ho na ntiasia ba enti opanyi bia wa jimi bia no de fifa ne mofra brem minister bia on te hwe o trofo bia de fifa ne mofra brem opanyi bia osofo bia o jimi fo mu na to fo kwase bia o de fifa ne mofra brem e se jimi bata mofra koma ho na ntiaso aba na mofra wa ntia na o de jimi ne fie ne mofra se o de akọ school ofi school a okwa asori dem ofi asori dem a okwa adwuma ofi adwuma mu a okwa aware ase ofi aware ase na fe de bobo daddy antina o how na aye dey and the radio say me bobo microphone and obi obeba metia na ebia bebre aba wote ho wako oba kwa ni bubefu ni bubefu
ni bu be fu so asoro be ko no be wu a wo kan kire o enti nkrofo bebre ewu a enye wo mu time because wo mu bai no tia me tia wo mu ama nwa ko ana wan tia ne so a ogwan ne so won fa abo ambo no tu a ne ho nsai no enti so minya abotre enti fe na megusu stress e obema me akoma eya abotre na nipa no kura no ayedio that's a kitwa so daddy o tie nipa ni o ye na enye o enso o tie nipa o sa so no konko bi o ka hwe kyerena o tie because jimini bata ne ho fene mu frase no dey there o dey nyi fa ha no jira ha ye ni se on tifia obu ha obehwe na adwene kra yayi ne ye de blendo meduro oblongata ya chichire na adwene di kuntu ne ade tuntu ha de afa ho na adwene ehu hwe on tehwe ase ne kuma so ya ye pipiri ndi nipa wo obre ni nyina for lack of knowledge my people are destroyed so the church members are destroyed for lack of knowledge and Sofo no tete nipa Sofo de tete nipa nya abotre na yensre Awurade obenya kunu obi na aware osusu kwa ye bepa mu no o se me pentem oba asori no hu se we ni yiri ni we ni kunu ni iso pen enti we me so me hu ametia wa na mentia aya o yo be for ma me be ye mfa ko heaven ena me nim se be ye untum ko heaven ena me so me person ko heaven enti me bo wa na me bo no so anane bo afu asori ko ye de on ba biom no this are not that ko ye de wow, daddy. Until Iran, for years, my people are destroyed. And don't forget those in Java, couldn't call 99. 99 and so per quite the train. Or by the can they also on yellow or no obey. Now, so the million ensign Shrano. And God is God of principles. Yen say, because minimum were minimum never see. Minimum said, we never see. And to be say me ya say ba ko sisa and they say me straight you na straight no na tiane ba na pamuni panos na pamu so menim say na tibia you go and die abrante sa ababa bi bai ma me no so me ma say ha ye be ware bra na onyame nsira kokope yere kope kuru fane bra say na baba ni babewu antina basa baba ne so no ne boso no fie boso no se onpo be ma bi no ware na onkum be ma no na baba ne nya kwa entrance ena ma me ne force say o de ema we asam ni ba tete mo ansa na o ka fio de no be ya o for 3 days ena get we ako odi obecha ko odi obecha ko yeah life wow ko di obecha ko Sengese wantiana ko on musa head there ye me amete ho no ba so peme yo baba wale me dia se me ko o se 3 days no ba ni ne ma me force no me be de nature me be de nature oh fa what is striking enkophobia wo mo bai na me so okay say dia meye e make no meye no boko okwa se mantiano waku o tie ni pa no okono aku wantia ne nso a okono aku what I say me se mentia se mentia on dia ana nia o ye no so ntumi njai yes ntumi njai and the never kwa na mfa ne nko ana o tie ne nso a obeja asore no na ne o ye no obeto aso na o ye ente be koku na na koku ndi se yen yen den oh abusia Daddy. That is a glad that's a sound for the qua, sir, because when you be antiano, or no glad when you be antiano, and a woman would be aggravated when you be antiano, and a washer is upon the scene now for the Sudanese, because when you be antiano, and therefore, also someone come my water. No baby does a mamma crowd one. Yen ya yehu ni ate enye de ho dance ai se nyame tumi wo ho na bro sam tumi wo na mo ka so entino yen yekuta sunsum nyama ye ka
yes mobisa na mobisa ama nkofo so esu enyansa nkofo ati na no nkofo bi se na wo mo problem kese ene sa Saturday ni Sunday no ene wo so mo tey na mobisa fe de wo mo ti mo aye de hi Saturday na ye busa bia ye ti mo aye hi yes Daddy, ya brana ye bia ne santi no for what you kwan to wona ye nko. Pacho, this is his minister of Christ, Prophet Dr. Abednego of the Kingdom of God Ministry. As it is written, ye may know the truth, and the truth shall set you free. Pacho, it is written, if any one of you lack of wisdom, let him ask God, that give to all men liberally and upbraid not. Seek and you shall find, knock, it shall be opened, ask, it shall be given unto you. And black man, I don't know, spirit by we don't learn, we don't seek. We don't make research. Yen share there. What you say? Yeah. Yen share. And this abri swell say ubuswe nyame asem. Now they are bogra. Now what you share near koso abra bom. Bebre don't know their left and right onim near how no abra bo near koso. And onyame hu ye bobo. Baby a wo biara ye won sawam. O hwehwe chikwaya 02085995576 02085995576 and you 0278977215 what begu ase onyame nhira enka mo ewo Yesu Kristo din amen abusia ya breno aye binta ha na meja mo asi bigidi ye pass won so no wansua ade kakra wo mu enti nanka wo pese wo bisa question bia chiroma me wo comment section hono mo da se ne ye ba ye bebisa ede amount like na share video no na wo nua bi o wachi ono so ne nsa enti mi enka bi unya subscribe ya wo ba so ye subscribe fa mam sisi ansa na yakọ edin ya meje so ene aso na ba na nekua makra ye be se share